E sili oe le li e ofo fongia oe le i upo le pese o le vi ingo le tua e pe no fa fonga mai mo mai lo tanto tunu i le nei tai ao. E ama pesenga fa le nganga e taulunga tuai le tato sauni ngā lotu na ta pena ina e ama saunia e lana au auna le sunga i le faifi au po le fa fengainga o le kale si o le Samoa Worship Center mai vai telefon tunga pasta fielua vai le tito. Ia le tua i le upu fola i le nei tae ao. E eile mātu manatu maualunga ia ole a whai lea maoso o le nei aso. Au tātou wa ngai atu i le whaai unga o le folaunga ma le Sāwalinga Samoa i le nei masina. Ai whaafetai i le tua o lo o maua pēr lea manoa. Tātou te whaalongolongo mau tau whaafofongai i le fola ina o le awhionga pa ia le tua. Patusa atu inisi o atunu o lo sawa ina ma fasio tia ai le au kerisiano, ma matua wha sa tapu ai, o na launga ina le upu le tua. Pe tai le sa o lo tonga o le atunu kerisiano sa moa e pe o le tato iai le nei vai tau. Ma lo tato wha vae na tapena e a wha to anga fine to anga e o tato tua a mo tato matua, wa lango mau mai tia sa. Le lava e o mai le nei vai taulu, tātou sa o loto, tātou te whaalongolongo ma whaawafonga i le upo le tua. Ia malau ngai na fo ila na fionga pa ia i so se taimi ma so se nofuanga. O moli whaawatai tele le au auna le tua le sunga le whaawhengai ngani ka le si o le Samoa Worship Center mai vai te le fau, se ngā pasta fia lua vai le tito, sa ima le upo whaawina le tua na whafonga ina i le nei tae ao male te talo le polokalame, ia fesoasoani pea le agaga pa ia o le atua e tu'umumusu ma fa'amanatu ia i tatou uma lana upu folafola e pei ona laugaina o lenei aso avea lea ma taoso ma tapasā ma taʻitaʻi ala i le savaliga ma le folauga a lo tatou atunuu e le gata i Samoa nei ia ma sa mo lo mai mo ma fa'afofoga mai i tafaefia o le lalolagi. Ai o te whiawhia e whaatalo whātu ma o wholo whātu i le nei tai au fōma le nei tai au manuia o le tai au le nei. Ia o le aso lulu le sō le o ngā tonunga le mū o launga ma le Sāwalinga o le nei vai aso le aso lusu ma le iwa le nei o le masina o iu lai lua whe luas fulmane ono. A o te toia i nei aso e lua te o tai au ma le aso whareile o na tātou say goodbye ma whātua whātu lea. I le masina o iu lai tātou tā pena ma sauni e whaawheloai e a ma whaatalo vātu ia au kuso le masina lona valu o le neitau sanga i le aso toa nai asau nei. Ma e ule alofa ma le anga le leo le tua ma natu vo i le nei tai ao e lau mai mua ma lau whaafonga mai lau wala whaiane i whangunga le lei o whelava se vaenga o le atunuu i lau maota ma lau lawa o lau ainga o whelava ai e te langona ina i lau loto le anga le lei whaiwhai pēa o le atua. Le anga le leo le tua wa mafu ai le nei tai au. Toi tai mai ila utou so i fua. Malo mātou wola i le nei tai au fau. Ia o tāru toi wheloa i ma whatapa i lunga o peau ma ngānu le ea. E ala i a tāru whaasalalaunga. E lea ia se isi mea e whaasili le nei tai au. O nā o le whaafetai i le tua. O tātou whaapeane i o tātou loto. Vi ia le li i le nei tai au fau. O le tuo Isaako, Iakopo, le tuo Abraham, o le tuo Israel, o le tuo lo tāpua i aisa moa ua mafuai le nei tai au fau. Pa talo vatu ma whaafelo i atu, e le paia mawalunga o lo tātou o tano, mai lava i maunga te tele se o i maunga iti. E a mai se fo i o le mai moa ma le whaafonga mai o te itai o Samoa, o ta māma tina mā te tua. O au nā le atua lo le malu i whata whaitaulanga e fia i te tonu le atunu mātunu ma mau. O lo wha no manu i a ma talo i le langi i a wasa moa malana fo launga. Pa talo vātu le pa ia mawalunga o lo tātou atunu i sa moa nei mai tue whao le lalo langi o lo ma whai na au o ti eile malu si anga o tātou wha salalaunga. Talofa lava. Ma loro soi fo manuia, ma loro fo lau manuia. Ma lor fato toa, ma lor leon sai, e fi tā ma whainga tāo le soifuanga ma leon langa. Le tātou wōna sai le aso ana nafi, na whaia le tua mea le lei. Na au maia le tua loutou soifua ma lo mātou wōla i le nei tai au fau. E whaia fo i le tua mea le lei o le aso le nei.
te penai lo tātou wola mo lo tātou soifua. I le isi aso fou o le Samaringa, ma le fōlaunga i le aso atai ao. Ano mai se whapoponga o le proklame o le 685 Morning Show, mai le tautua le nei alau le tio le 685 Radio, e pe ona tu sa atu ana whaasalaunga mai sa le ufi le taulanga o pia nei. Nalo tapu vai tasi e tāru whaasalaunga, a tālo whātu ma o wholo whātu, ia, vi ia le tua i le nei tae ao, whaatai tele le whaafonga ma le mai mo mai, ma le avea peo le tautua le tātou proklame, ma le tātou le tio maupa anga whaafonga, fonga ma whaalongolongo, i lea tae ao, ma lea tae ao. E whaaleo ale hanganga whaavitai lo tātou o tunu. E mai se foi o paanga, e a le tātou proklame, e le manatu i le tūlanga o le whesoa sāni mai, e ala le i le tau mawhaina i a share le tātou live, follow le tātou Facebook page, e a ma like le tātou proklame, whaavitai tele lava, whaavitai le langolango, whaavitai le anga le lei, vi ia le tua le nei tae ao. Pai fo le fato a o omi mai lau Facebook fato a e mata ma e mai mo ma fa fo mai pa mo le feso sani ane na ia share le tato proklame, like le tato proklame, ia ma follow fo le tato Facebook page. Pai fo se isi o wo sa mo nei ma tuno ma mau ele ma ua tato fa sa longa ma tato proklame le tae ao ma le tae ao share ia le tato live ia ma fai ai ina ia follow le tato Facebook page. Ia ma subscribe fo il tato YouTube channel ele ngata o le 685 Radio ai va pe fo le YouTube channel ale sia polo tele. Alo mai ale vai mo ma le fa fonga lo tato tunu o le o tonu mai le potine o le tato talo le tau. Fa mo wina le official le vai tau. Ele a fo le lima ile va vea o le so. O winga o le tau i le so. Ai le va tua le tato talo le tau fa fitai i le tua. Ai e fa fonga le li le talo i la tau e manatu mana o mia le sua vai ma le timu e fasu su o le lau ele ona ua mango le vao. Ai fa vitai le li, na timu le aso na nafi. Pe na fo ia nafi le afiafi e mo i ele ima mafati munga i lo tātou o tuno. Ai fa vitai le anga le leo le li, ma le fa afafonga te talo le tua. Na mawhai na palasi mai, ma maulu mai na iwanga. Na tau fa su ai le lau ele ua mango lo tātou o tuno. O winga le tau i le so, o au savili o le tua aloa. O lo ufiti ai sa moa, mai au mai au ma timu e a afi ai le atunu ui niso taimi. O le tau talo le tau mo poru i le so, whamele visa na ai tau e au o i niso taimi ma timu pupu e iai e nisio vaenga. O sa vai i le so e au o i niso taimi ma timu pupu e iai niso vaenga, e le o iai le lapata inga mo sa moa i le so vi ia le li. Tai le tātou tau nei tai au ia e pe ona whaafonga mai moa mai eilo tātou o tino. Whaatalo watu i paanga le proklame, whaatalo watu i a se aso sau vao, la tatuli masi le malu, whaatalo watu i a timu au wa tito, ia manuia nei tai au timu, whaatalo whai a whanga manu i a kopo take ioane, se wa i ma se ia, good morning, manuia nei aso. So wina tu i lii tu i langi Queen Away, good morning, manuia nei tai au, so wina, a talo fo ia Montini, sio sianga tonu, pe ia le tua i lana upu whala ai au nei tai au fou, pai mata i ala mo i tātou i tiu te malawa singa le a ngā i eisa tātou o tino, pa whatai fo ia pasta mo le upu fola i le nei tai au, pa talo vatu i sia uo sani fata, manuia u whaivo le nei aso sani, Mikaele tau whinuu, good morning, tala le limu, talo lava, ti lo ia, a lau fai, ta lofa nei tae ao, fa pe foi au kuso purea, i alo fato au kuso, te oi mare a inga, fa taile mafuta mai, Katerina a poi, oi, long time, Katerina, wai atu pe sa e malanga fato a e toi fa ta lofa mai lea, ea, wow, pi ia le li o nai moa e oele, so i fo manuia to fine, fa ta lofatu, ia ele nei tae ao, vi ia le li, manuia lawal por kalame nei tae ao, fa longolongo ati o Tara au kilani ni usila, wa malulu tele o tau talo fai. Pa maloia Melania ai ono moala. Ea, so i fua manuia, ele nei tai au fou. Amu ia mātou e mo ia e malulu ai pe e tele a ole mawhana whana o le tau. O tau ia tonu ui e fafo a ta o maile malulu e tonu tike ri, even na le 11. Oka, so le, e makua i oka le ma whainga kakari ni ngā kua i ngā malulu. E le whainga o fia le uso o kou ia tonu i fafo. E le whainga o fia. Ai mai se la o le usu i le maruru, ka fefe. E usu o lai pōngi sa, e koe sa ua mamoe a kamaiki.
Avala a watu mātou i nei, le tupe ai tani mai o tō le se tupe pe o le arko mumu ma kou rei nei. Ia, malo le o sai. Ioi, malo vole fai tau langa ma le tau tua mai a inga. E mātou te lei loa tu lava o tō o lo pangatia ma. O i nei whanau ngā ruenga whawai taimi. E li fai ngō whire nā ngā ruenga o lo tō iai. Ai ona ona manatu alofa mai a inga o lo tāpua i atu, a mai se fo o le tāpua inga mātua. Lea lai ona pe motivate ma o na i e usu i taia o mai ngā ruenga whawai taimi. O le mea lea, mōri atu whamarianga le prokolame, o le 685 morning show le nei taia o ea mō whanau uma sa mō o ngā rurue ngā ruenga whawai taimi. E le ngāto New Zealand, Australia. Mai se fo la tūla e ngā rurue ea i Amerika sa mō i whareia. Ma lole ngā rurue, ma lole on sai, ma lo fo i tau a tai. Ea, tālo vati a wharetoi, ea, whautaila nau auna mo le wha maarusi, nei tae au, whautai fo i mo le siapo lau tele. A whaia na misi a te oel, tātou porkalame o le siapo lau tele. Awana i ngalo, e te toi maua umalawa episode o le tātou porkalame i lunga o le YouTube channel o le siapo lau tele. O le siapo lau tele na whiawhiawhi, o le maa neia i o le wha maalamala ina e le fionga i le li ilo ia. E a whai mālo ma tū mua me le se a Matthew le Masio. Mana tū au whai mālo le a Matthew le Masio o le lo ia le a tole a foa ma ainu u. E le case fo lea sa tangi a ile tō whai le vai malai a asiata. Ne alana tau lunga i le aso ana nafi o la ua toe whaui tua i a le tangi a le tō wha asiata. O toe whaui tua e mori maua leo leo. Ea o ia lo ia leo leo. Ona ua le tau nuu na malanga mai ia asiata. So, taatia ia la mumu ngā vewe asiata ia ma tole a fua ma inu u. Ar mānea ia o le wha mālamla maina e whai mālo le porkalame o le siapo lau tere nafi. O vaenga o le tūla fono ma mea sa ta tau na o iai ma fua iai so isu e ngā mta ngā ruenga o leo leo. Wa lela wa umar case, wa dismiss the case. O lesi la mea le tātou te talia nei. O le leisi mea o le so o atu iai. What is next? E ono fai se su a tole a foa, ma ainu u e whaasanga i le mata ngā ruenga o leo leo. E tu sa ai ma le whai o mōrianga le nei a sa le tauna matu a sue sue. Ai maise pe ma whaina malanga mai neli tangata lai whaila mai whafola na case. Pato e fwoi. So, e leisi si tangata pita siri ni malama atu ili tūla fono nei lo ia. Ai mai se lo ia vo le fa malama sa o ia le tūla fono. Wa ia i fo isi lo ia o ngofo ma mi milo le kula fongo. E kau au le mea o lo fi nau mai ei le tū lai au iai. Ai o le lo ia sa o ia o fea tū ai. Ai e tau mawhai na ia fa malama le tūla fono ia malama ai tangata lau tele. Ia la e mau ai. E al porkalame o le siapo lau tele le asona. Nafi a whaina misi a te oe. Toi anu i lunga o le tātou a siapo lau tele YouTube channel. Lai e le episode lusu mal whaapo o le vaenga lusu le whaalen wha malama. E le whionga whai malo i le a fwoi a fiafia nafi. O le porkalame o le siapo lau tele o le tāo le wha i a fiafite tas. E le live lunga o le Facebook nga lunga lava o le YouTube. E live el tātou porkalame o le siapo lau tele. Peila o na iai fwoi le fiafia nafi. Toi whanga solo foi la porkalame le siapo lau tele e le tau le wha i le fiafio le so. Ai whatalavati a Iosefa Mafiti, whatalo foi sunga i whawhingainga i a Pastor Tito Malu, e a Faulalo Talavini, good morning Faulalo, e a Opo Barras, good morning, ma lo lava nei tae au, ma pia foi ta vita site la faele, e a alo mafuta mai, e a mai pori rua i Wellington, e alo fatu David, whautai tenen mafuta mai tana porkalame, e le nei vaenga o le tae au. Le o toe 5 minute le te toe o na tāle o le fitu i le nei tae au. E il wha mo o le tāle fitu le tae au nei o na wha mai mole o le tātou o tunu. E se wha ponga o tātou talafou mai a Nathan e Sarah. La e sira fia ai po amea na tutupu e a e le nei fo i a vai yaso ma le amtanga o le nei fo i vai yaso la tauia. Ai wha maa lor so i fo manuia le tātou o tunu maa lor fo lau manuia. Ma lo fo fa to o tele me o tupu nei vai tau e fai o le tātou o tunu i wha lave tupu mai o mea e ali a e mai ia ai mai se foi o tātou a inga
Ia le ngata fo ilea, o mea lo tātou mōni mawina ma wa ia tunu mau. Tele o mea o tupu e pe o tātou mōni mawina. Wa le to e saonga le mūre na lo langi ma mea o lo o tū lai mai. E le ngau Samoa. O Samoa i e pe i halanga vevesi o le Facebook. A tātou mōni mawina o ana nafi na o mai tau atu ai. E se mea pe i se food festival na whai ai nai Seattle, Amerika. Sava vali o tangata. Sava vali atu, sava vali mai. O nisi ta si atu whanau. Ea o nisi o leu ulima o lunga li boyfriend and girlfriends. Very happy, very excited for ilele ke vai aku e no more people, no more day, last time vali vo ilele. O ke ni whanau pum, pum, pum. Pa mai whang. Nga pa whanga halu ma le tuli angai ka. Ka kua pungu ngou i lalo. Ka vai aku i lesi ti nā o si i ranga tama mo moe. Atu nuu nei tai peo, atu nuu nei Amerika e pā le whana i tai a uma masa uma tulou. La mea nei ai. E wha i la tau, toa wha i la tau na mali liu. E manisi wa manunu. A wo, o mele wei nei walwa wao tangata. Tau wha le tonu ma fau o depressed, stress. Au fuala ia le pe o whaini ngai o inga. Whanga le tatu te mōri mawina. Nisi o whanau i te tonu o Amerika e whioti te tonu o whale a onga. O atu nisi tamaiti a onga mala au ma losi toe. Ta whana nei whai a onga ma nei whanau a onga. O le ta talo o le tātou o tunu. Tātou te talo i a uane i o mai Samoa whainga nei. Tātou te talo i le tua e pui Samoa. Ma malu tia Samoa mai whainga nei a uane i o mai lau whanua o Samoa. Pe eke fast, pe eke HRPP, pe eke SAP, pe te tūtu o tasi. O le te talo whai wha tasi nā a tātou o tangata siti seni Samoa. E oi, au le wha pito lau te talo. Tātou te talo mō tātou tai. Tātou te talo mō le while mua Samoa. Ma ia ta puni le tuani whai te toa. Au ne i o mai ei whainga nei te tonu a lau whanua o tātou o tino. Pa malo foi mpa talo fatu so stangata Samoa lo mai mo mwhaafonga mai tonu Amerika, Hawaii, New Zealand, Australia, le atu Asia, le atu Europa, le atu Afrika, le atu Amerika, atu nuu o le Pasifika. Pa talo fatu le nei tai ao, ma lolo soi formanuia, ma lolo nsai. Ia ina atu nuu o lo utou au mau mangaro lue ai. Talo fatu ia lolo vita, sinau mea, ma ta afa toruono. Good morning. Whaatai tele ma mai nei tai au lene ngā uta, soi formanuia. Whaatala watu so ia Junior Fido. Ea, e mo ia ai muri mua sa moa ai lo mawar fine mu su tato tunu. Sao le ia. Ewe. E mo ia ai. E lengi fo lesi kaimi ma. Ma ai sai mingi lesi kaimi. Le ai fine mu ka ko. Lesi mea. E ala nga pi e vesi ia. Ia tato. O ia. O lo wa whaatamal. Ai mea ia. Enjoy the life. Enjoy the life. Wa o mai ar wala au le li ia onga e alu wale ai ku me ole nei lalo langi la o foi na tu lalo ile atunu au le mai mawina lo taimi fai e fu tala o le sitangata au foi na mai mawina tatu taimi e foi e tala no ai fu le so i fu ma le o langa o le sitangata e le sau no anga le lilo ia fai malo na anga nga fai o le case nga fai ne mea le lei o le ase si mea maa nei o na fai move on awana i fua lo o langa ma lo so i fua mo tātou o langa i comment a tangata ma post a kangaka e fai lungo o le Facebook ale mea moni e le mawhai na e whaamalia ina tangata never e o le tautua al 685 radio e le mawhai le 685 radio o na whaamalia tangata no not 100% e ia al tangata i te ia oi e ia al tangata e fia ia oi e ia al tangata te vai atu pe ita pe le fia fo ia oi whapena fo i tātou malava e leo tangata umolo a inga e leo tangata umolo i kālesia e leo tangata umolo ngā luenga e leo tangata e fia ia te oi e ia al kangaka i ka ia oi e ke le ropo me i ka ia e ai tangata e anu mawhai au tala ai whai mai le maua le loia e le fua i nai tātou wolang e le fua i nā tātou me whai
se ia mali lia tangata na. Awa a fua ngai laka ko me fai tangata le se ka se malia nga e move le si me lo winga. E umane le soi fuanga male lang. Male o langa nei. Ele ai ma se ka ko me le lei ku mai. O le lui tau foi na le nei tae ao. O ai o lo fai tio ya o ai o lo mulua oe ma fai au tala. A e loa o ia le me le lei e fai mo le tangata ma le lei. Then do it and move on. Do it and move on. Talavati Seti Tuipoloa. Good morning, Seti. Robert Peterson. Hey Lala Afoa. Good morning, mai Aotearoa Sila. Talofoya MJ Tanimo. Ya mai se foi Isitolo Paulo. Ya Junior Fido. Ya Manuio Lua Faiva. Ya Masani Fata Renata Ao. Pen Taro Sanga Kauli va pe foi vai sa. Sala ile fulu sa mita laume fue. Good morning. Pa tai tele mafu ta mai nei foi vai nga o le tai ao la tu via. O le tado se atu le wifi sa lawino o tado telefone nei tai ao. O le a fonga ina tu e Nathan Esera. Sforuiva minute le te ai le fitu i le nei vai nga o le tai ao mai bonglam o le 685 morning show e fa mo moi o le tale valu. Toi fa fonga le tino il toi fa sa lawino o tado telefone. E mai ia Nathan Esera. O matamata atu i news mai fiti ana po. Ai sa vali mai lo leo ma handcuff mai se tasi o laili mai tua mai se tasi o te mai tai lo ia. Sa avea mo mai se tasi o lo ia i tu tonu o suva. O la ua handcuff mai leo. O maua i mo meo fuala au fa sa ina o le aisa. Fa pea kalo fae. Ma i maule ata mai. Mai maule ata mai ma le tūlanga nei ai a o lea ua au mai ave tusa o la o tai a te leo ave le whamasinonga. Uze pe ua koe reverse le mea. Sa sau e le tūla i mo le tangata angasala. Ala o toi tai a te leo o le tangata ua angasala. Ka fefe e son. Ya o nai talana mai le taru motu tua o i e longa e mau inga kuloi. Fea koe foi ni meo Puala au fa sa inga. Ka koi fo. O lo tatu talia pea ma talia pea e a fionga i fai pule o le mautafono o le parlemene. Po o fea ua fai i aile la tau truck testing a fai. O a o ke top oi fo i o au kuso masina fau e tau usu i aile isi fono tanga le parlemene. A le ae o ma le temi nei ele i toi maua mai se tala la ta mai po le ale fai unga. O so isu enga po o truck test a fai pule o le parlemene. O fere meu ave ai po le meu ave o Iran po. Ka koi fo le leva ka fakat. Umi no fatat. Ka koe. E umi longa fakali se mea e pe i kau. O kau yengi masa lo salonga. Ai ma fo nga masa lo salonga le umi nga fakat. E ko sama o e fo le pe alung e fai sa long. Alung e fai sa long la o uma nga submit uma documents e support ai la long ma mea uma. Ava mai le loan officer, there's only 10 working days e whai le loan a kalsanga inga, whai le process masa. O ma se furu aso, arua kule, le si vai aso. O ke vai kwa, o ma singa a koa, a o lele i maua mai lau loan whape, sore, kwa uofo, o ma singa, kone nge ia loan ngal se furu afe peri ma, lua ma singa. Ia nga e lolola ia le o e le me ua kupu i lau loan. It's a decline. Ia po o whako whasoi fua mai ai. E kai whapenga umara mo mea fo i e umi te tali. Le ia i fo i le whaupunga whaperitania, fo i le alanga u whaperitania, pe au e na umi o na te tali ma tali ngā mo meo whaai unga o whamasinonga. Le ia i le alanga u whaparangi fo i ngā le justice delay, justice deny. Ai mafuanga o whaia i e whamatalanga o le umi na whaatali. O le whaai unga o suenga ia. O nei whai pule, a fionga i whai pule ua, tu sirima e tu malo, le alai tā lia le temi nei, o le ale whai unga o lako truck test, o a fair artillery sound, pe whato a fofonga i le taimi o le isi fono o le pāle mene, leo lo manei a au kuso. A umia te tali. Vaenga ia o leo te lo faisi umi o tali ngā aile atunu.
O lisi vaenga o lewa, leva na umal fai ungal whamisinonga e o meltemi nei o le talinga. Po a fea isu a ile polo a inga ma le whaasesilanga le fonga whetalai o le motafono le parimene. Wa noa le no foa o fale ali li tasi ma vai maunga tolu. Ma le tua wa leva na umale fai ungal whamisinonga mawalunga. Solo ia no foa i tu malo nei. Ale ai o meltemi nei. A le talia uai o le whainga o le tūla fono. E umalona fofonga le whaiunga le whamasinonga. Ona ave lola ia le o le tusi le whamasinonga i o le whonga whitalai e longo alo ia ai lana whaiunga ma le tūlanga e pēra masani ai. A o lola i o le whonga whitalai e le whaiunga ma le whamasinonga. Ona whaasala lau lo le o i le whonga whitalai. Ona whaasala lau alo ia lo le whonga whitalai. Wa ava no nei le no foa vai monga tolu ma fale ali li tas. So o le taimi ia e sa wale whaasara launga al fonga vitalai. O na nga iro le o le komisina ma le ofisa o whainga pālota. E whaatu langa ma whaasi sila alo ia mai tū malo ma le atunu. O le aso lea. E whai e le whainga whiwhilinga po le whainga pālota. Mō lo o tau tū malo. Le la wa umar stepu mua wa umar whai unga al whamisinonga. Ai o mal te minei, e le minoi ma le stepulo na lua. O le au mai o le whaase silanga a le fonga whetalai o le mautafono o le pārmene. E le mawhaila na minoi le mea lona tolu. Le vaenga lona tolu o le pāt po o le vaenga a le official commissioner o whainga pālota. Se ilonga minoi atu le vaenga lona lua. Le al vaenga lona lua. O le whaase silanga alo ia le fonga whetalai. Tasi le nā mea o le ai whaatali iai. Ma malu i tū malo. Ia me se lo tātou o tunu u lea o mele te minei e le imwhainu whatau nu. Ia mara mea lona tolu e o mele te minei e o lea whaatali. O le komisina o leo leo. Leo wako e maua le CEO fawala nupi whaana whaasisili taroi nei. Ana whatu asu e taroi nei. La ua iai ia isi office sili fawo isi whaala tonga le malo ma isi mta ngā luenga. Te pei o le Water Authority. Ja, la oia le Samoa Port Authority. Ai o mel te mine. E le I whiriwhiri a se ko mesina o leo leo. O le harma fuanga, ai po a whea whiriwhiri ai. A le winga na o whapataranga. E milona e whaatari lau loan ten whaso I fua. E mauki ngoa e le approvinga. E milona e whaatari se mea, e tari ngā I se mea. Ona iei foi leo masal salonga ma polenga po anime ya e mai tua. Pa talavati a Wayne si osi so fara. Ea pe foi pei le fono mai toa mouta o te lia tufunga mai Melbourne Australia. Good morning. Sieni se loti ese good morning. Sa wao pei va talavatu ea lo mafuta mai le farefasi manu I nei Australia. Ma lo sa wao ma lo ngā lue. Patalo foi ia tupuola ra tana ra taitu I whao tai a manuia amuia lau ta avale nai lei a wala ia o toa matou lea lava tanu paupala e si vaenga lea kawaina le matou I tu I palauli tasi la amale mali pelepe nei matou ta avale palauli tasi le ango a wala talo fae ia alo fatu msalo ele o te mau o tu elfa ngasolonga ngā luenga le LTA la towia la talo fatu ia Chesapeake Town Tige Muripola, good morning. Samasoni Maulio, Talofa Lava, ea pe foi Louis Statiti, Flo Che Raymond, good morning. Ba lo leusu nei tai au. Pa talavati a Vashni Molitalo, tovi o tofa, wa mai umi ali tovi o, whainga marulu, kalo fai. A talavati a lause a Semeli, Tisa Vusa, mai ki o le Sky TV mai au kilani. Ia, whaatara whatu I le nei tae ao, ia manu le wā ea Elisabetta Mafoa, good morning. Ia, mai sa voi I Nite Emma Bon Aulai, tae ao manuia. Whaatara whoi tāra wakalame ia Tunia, Moli mai whai lo loo mori whanua. Ia, mai sa voi ranti ngā lam mai nā I loto wha, ia ranti ngā lam nei tae ao. Ea ma te lesi ala tui, si anava te vita ki o si anava, good morning. Lo le uso nei tae au, pāwatai tele ma futamai, ea e le tāro pokalame e le nei fo I tae au foula tōuia,
Ia ua usu fo'i le tātou o tunu I whaiva ma tiuta o le nei aso. Ia e poloka le awala I aso uma. E poloka le tātou awala I aso uma, aso uma, aso uma. O le mea nā reo tātou mōri mawina. Ai maise lava o le tala whātai nei o pia. Whātalo whātu ia toi e whesolai. Good morning. Mori atu alo whaanga e le nei tae ao. Watu I nei I malie. I le whale oloa potoa e pe tito. Oi, malo. Toi e whautai telen ma futa mai nei tae ao. Whatalo fo ia whapale mai a Amerika Samoa. Good morning. Tae ao le tau nuu mai aile whainga malanga le ko vana o Amerika Samoa. Ia, e lana o malanga le o mai tae ao. E whailoa ila ma le tai o le malo le whionga le ripa le mia. Ia ma tala noa ai na ia whata atia porgalame. O leisi whono tanga e se so ai o le atoa Samoa le wha moe moe whaia le masino o ke topa o le tau sanga le nei. O le mai o le whailoa inga ma le tai o le malo Samoa ia le malanga mai o le kovana malana o malanga. O na moa fo leo le awa noa le atana noa ai ma le kone sula o le malo po le ampasa o le malo Amerika. Lea ua toi tau nui lau whanua Samoa le ampasa fau o le malo Amerika. Ia o le a whailo iai male ko wana o Amerika Samoa. Ia pe amalanga mai I le aso a tae au. Masalo le o le big issue le e te tonu ia a foi. Ia Amerika Samoa le taimile nei. O langa ai fina ngalo le tō tele. O le sea mining foi lea. Po le polo keti tele lea le malo Amerika le ua pasia o le a foi. Eli ai ia le ngatai fale o Amerika Samoa po le li te tai foi lea. Ia o Amerika Samoa le ua matua te e le tele o tangata Amerika Samoa. No mai tau e to foi na whaali ai le vai aso na se mi vai atu nei le fina ngalo au mua foi lea a mata. O le sui o Amerika Samoa I te tonu o le wharepae pai o le kone keles. E ama whaali ai au mua lo na te e le whaingana nei. A le malo tele o Amerika. Ale foi la wata, vai ta wata I taia. I le fi nau to I ina Amerika Samoa na iai lava I taimi. Ia ua whailangi le fōlaunga. Ai nao lātou ta pena ina mai ia le tūlanga o le whaavai o Amerika Samoa. Ma le tūlanga o lo iai Amerika Samoa I lalo le pule le malo Amerika. Kusa e pule le malo Amerika ia Amerika Samoa. Ai le pule Amerika I whangua o tangata Amerika Samoa. O mem tau tia le nale le ata mai o tangata Samoa na iai na vai taimi Amerika Samoa. Ma le toa fo le fi naunga le na fai mai Amerika Samoa I le telo tausanga. Le fi nau ai fo inisi fai mai waka kaunga ngaru a koa Amerika I nga ia sikisengi kaka Amerika Samoa. O kometi le sitiseni o tangata e whana nau I Amerika Samoa. A leo te mana tua I eili si ko vana o Amerika Samoa na iei taruai. Na fina wina le mea lea. Ele ai. Ele mana na o e sitiseni e o kometi sitiseni a Amerika Samoa. Leanga a o kometi lo sitiseni o tangata Amerika Samoa I Amerika. O no winga. O le a o komeki foi langa pule Amerika ia lau whangua ma lau ele o Amerika Samoa. Ai matau tia le tō wham le whautanga e nai ta mama nei to ina Amerika Samoa na iei na vai taimi. Ele tūlanga e pulea e Amerika Samoa. Ai pulea Amerika Samoa I ona lau whanua. Po ona whanua. Whatusa atu ia tunu I whafo. Pe o Amerika ia o whanua umai ave le maro. Le foi e New Zealand ma Australia. E te ouninga le whanua. O I le afo I le ufale. Ia e se onga e ouninga se whanua. E le peila I tātou nei o le atunu tutotas. Ia a maualo fasi whanua o mia sa o loto o launa whanua lea. Se I vangana ai whanua whaaleanga nuu la tau ia. Ia e matua sa tapu na whatauina I lalo le tūla whono whaavai o Samoa. Ia e pe ua maua kufo I a ngā mea sori. O le sau fo I ngā vai kaimi o le. Vaenga fo le SSIG ma le telo isi vaenga. Fai mai o whanua whaaleanga nuu. Tau fiofi o tātou tofi. Ma o le a mamulu aku, o le a whakau aku, ke leo I la kounga. E o mea ke minga I pe ua kau le langonga. Ai, isi ka kau la, sasa mea soro whangua nga. Pa mei kako whangua, whaaleanga nuu, o le a ave senga. Ai, o mea ke minga, ai, ma se keisu ave e kei whamasingonga. Ai, ma se mea.
Ta ke leo va ai kua wa saule i unga fa masingonga o mai al fa masilonga ale a inga a sasali o toi fa foi mai nele la to fanua na tau fa tau e kanking ele ai mangi keis ole saule nga saua inga vai kai o sorry muri aku ia i mai isi tangata o le tātou atunu i fafo. Fai su e ngā kupe, ka mei to tongi e lo ia, ka ali kongu o koi maleska ngaka o leska ngaka ngaka sa veu a koa Facebook, fai kau aku fai mai lele sau, ea. Lela a, fai kau uma, e fangua fa leanga ngu, pra la ave sainga. O mea ke migale ama se mea, wale ngalo a kua. Wale la ngonga kuare ngā leo ia ngā whi ngau mei ngā vai kaimi. Whea koi foi. Tarawati a Aiken Styler, manu iau favor nei ta brother, ke reti lau a fia i sopo mai Wellington e New Zealand, Rieta Scanlon Nelson, good morning. Talo foi a tavita le mali tona tano ai ono. Ia mai se foi o fia ma mea leo Pepe Howard Swaga, good morning. Ia ma whaapale mai a Amerika Samoa whaawatai tele ma vuta mai. Tō vi o tofa o malulu o tau matau tia le malulu o tau le tai milinei. Ia, o le atano se ati taro whasalongo whapisinisi nei toe tariu mai. Ia, ona toe wha waula le taro pokala. Mea whatalo whati a Tony Maloni Ukini le mafuta mai i le whale mai o le LBJ nai whanga alu Amerika Samoa. Wai a kwali Tony ali ke le kou whale mai whaunga wa whau i ngai whanga alu. Oi whai ngai, kong karake whai ngai whau kou whale mai a Tony. Taro se ati whasalongo whapisinisi nei tai au. Tara whasa sina tau, manis tara whasa longa wha pesinisi, le nei vaenga o le tai au, ina ua se e mai le vale wati le ua toe se fulu iwa minute, o na tale o le valu wha fonga le toi whasa lauina o tātou tala fau, wa tala wati a Mary Tateo, Rosa le au kere soma, hea mai se foi i a pere i sopo, o nuia nei tai au. John V. Polo, good morning. Whaatai tele le mafuta mai, bokalame o le 685 morning show, le nei foi tai au faula to wia. O li poti a leo lena ta uai. Luas fulu tasi ia alii se fulu tamaitai. Na maua i oso whainga o whala au whasaina. Lena alu tarua i nei alam ta ngā ruenga. A se fulu ka mai kai oka. Sole. E wheheri so le makau kia le mea ua na ia niso whanau teini alu tātou o tunu. O isi tamai tai au tamai tau ato lena maua mai o se whainga leo wale. O tātou mata umama sila ia i ata vo ia mai lungo le Facebook a leo. O tamai tai vo ia pepese. I longa i mea tau musika. Leo au mai ata vo leo maua mai o se whainga le mata ngā luenga o whapea. So le ka whewhe riso. O le mele i pese ama. Maulange anga i mea ia e. Pea koi foi. Le mea wa maua i le neiva i tauma a fiaina i whanau tein. Se fulu ta mai tai o se whainu mera, tele lea whainu mera. Pe a fua i o se whainga i ar mata ngā ruenga o leo. O le si mea mata utia i o se whainga i ar mata ngā ruenga leo le arungei. Sole, o lau to e maua mai ei mata o isi tangata na maua mua. O lau fika i o lau ko e maua wha alua mai ei ma isi tangata. A o tangata ia, o lai wha tari wha masinonga, o lai i umatau manga o le wha masinonga. A leo ko e maua kui desi o se whainga. Rongo winga ese morianga mua, ese isi morianga ia la koe wha upopo ange ai. O le whawhita uri leo te loa o le tau mawhailo tātou o tunu e teneia. Pero ngā lulu e whaatasi e foi i a mta ngā ruenga malu o le malo. Ia e meise foi o le tūlanga e pei o nei ai. Ia le pule ma malu ali, ma whai pule, ma nao mia foi le sao e ka le sia la tau ia. Ma o se ngā ruenga tātou te ngā lulu e whaatasi umai. O le tau mawhaile te nia ia fuala au whaasaina i te tono o le tātou o tino. A tara watu nasa, ma lo le usu nei tai au, Lord nasa, ia wa leva aso, ma lo se fua manuia nei tai au. I like your style. Ia, tai au manuia le whafunga anga fu isu tātou o sunu, e le fu tai au fau. Ia, yo wa, le leva aso fu i wa, ia o whai fu nei tutuangia, ia e oli le, Whaftai fo i le anganga, whaftai fo i le ni tai au, le lofa fo i le tua, mai mo whaafonga fo i su tātou o tunuu. Ia, i ona ta whai fia, e le ngata fo i lea, i o le tapo inga mau fo i ara inga sāre vi, so se tō vini o lo whapeono whanono manua, wā manu i au ainga,
e ngata leo nuu e kalesia ia misio se tatu tu patalo fatu le Malo. e tai au no ftalinga so alo O le usu. ia o farungo mai ai ngora wala le aki pisa kuanga oi fa kuanga Malo le usu nei tai. Wa pe wa ka lo ver fulu. Oh. wa savali ni lima vai aso Olo. ai wa mawana le mea nga pe wa resist fo inga le ia nga ingu le penkolo ia se sa wala ia ingu le augmente Yeah. ingu never fi Oh. au ngafia Ah. ngafia ki e wo vai afa lo lima kala lo fa ila kalo ia wo ko suilo mafofa Ja, me. o fa pe soli o le lo er ki ngo pula le me pila ka fa ngo fo ngi me fo la au Yes. so anga fila o lo fa ila o ye chus Eh. le ana o e anga le ya le wa ke le al suingari to Ia si le. me vo le wa o la ka taste part fo nga le wa you know mo ko ka ri ko tasting ase me ai O rusi. ah Ah. lusi pero le o ngi ka ya Ah. lo nga fi wo le fo ma fa so me so ya ri man manu nga le o sia si fo ile eu sa ula ma o sampo si yamu Oh. o chips Mas é o coffee. kofe E. o ava E. kele me ale fio ali man so le si yamu la nga Oh, al pestanga. e la ma kofe kungu vo ya eu wa ingu black coffee Io. la le ala ma ngai le ka usume ngi kaya Oh, ma ia la. Ah. Ai, o va ko pe o ka woki o fo la au tang le ku fa solo. ko vai e ku pe wa ile fuala au le ia ele ki fo yoki E. ia fa ele je ku pe al fuala ele fa ka wa o ai mo si la ku tek pa mo ele si manguia ma ga ele Malo lo su. malo ma era ma isi isu le sa le ke e ke o le Trucks. makua it's very disappointing le kulanga wa ye Yeah. you know looking Mas se eu fa na utine. Ah. oi no ngai sa we man ki sui va tau sang Yeah. ka ngai sa we very sad o le tulanga le wa ye so wa ku sa pinga le pi ka ke ula ya fit Io. so le al mele o le trend o le mele alu ka ko ele i foi la lo me ai Yeah. pia lu lunga I think on tu lo foi ai que no ele aí já se me or me foi you know it's very easy money Tupea. Io kupea e mo ringo o ngi ka a fai o leanga fai nga luenga makinga inga fa pe o fai ngol vai aso mo se na lu se la li mas fu Yeah. to se la vai aso a fa pe sa we run I fai le trucks tasi le aso ai over ma se lua fi se tupe na te mo o la si me it's only Ja, o le fala vela nga o le o au lape o le kula fong. Tai pe fo ia o le mele na li poti vai aso nei le o li fo ia na pu e leo I luma I fala lo fo leo lisa I nai vai tele. o fa lo di sen fai ia Ja, o fala ngok se vai meo ina. I to lua, ia e fa pe o monitor ama mai tau e tangata. Longo lo leo. E lima se fulu si kale ki maruanga ngama wai. Ia e o ongo le anga o le mea. Ai alu a po le alo wafu mo lo usu I fea le la va mo lo unga ka mo lo ko mumu I fea ke usua e sa wala ku per fa ngor vai aso pe lu sa la ri mas fu pe lu sa la pe ko se la e fiu e fonga ia mai ke fonga foi o lo wa foi le se me ke po le ai se ku la fongo pe ko fa longo nga ko mo me si se I maluanga io e wa pe o me le wa ko fa singa mo longo le o le aisa o fanga ina o le tango fia ina e tatu tangata o le mef o le aisa ia pe ko fa longo ku le pe ke mi pi aka o ka I mo longo pi ka ke alu fai e matala no na fi manua ia mana tua foi le maluana le na ia ku se pe o le kaimi o eiken le nga fulu ai kaimi nga sa west kam sau o le re se ia ko me ale anga me ia au le la pe o vai a fa pe lima se fusi ka le ki nga mau ai o no winga mo ki go ai e ngu ma le afio anga ma le ai nga la wa ma ka ko fa fa ile le me le me la o ko sa o le ki nga e le po la ko va kasi makamako
Ia ko mo fu puang. Ia tele o no le tele opportunities le ia. Ia mare mena no tau na tau nas. O isi ata ia mai am tanga ruengo leo. O mau fa alu. Ku so fa alu era nga sa ule ko liskanga. Ia fa no wa ia foi le uso nga mo mai ia. O ngisi foi le uso. E sa o temi no na lua le wa mai ai nunga. Ia. Ia o tulanga na wa ia. Sa malanga sa vai ia. Au sau wa ele sa va iso. Eu ngi meu kako kiu ke fa makai. Io. O fa ngo meu le ke pisa mo fanua. Ia. O peo uma ko fa msingonga. Ia, o nai fa msingonga na. E umarnge o lago fa msingonga. Arang o le mato fa msingonga, o le swafa, o swafa sa o le so mato ai. O le no folenta fiele le tenta fiene. No folona sfurmal fa. Okay. Si fie ia si alo fodo sungo fodo ia afaleu. Ia, le samam. Le samam. So falana. Ai mai le solo inga mai o to inam. E ai mo si se fala la via. Des fa msinong. Ole. Ai so. Au ka fie, le mo si se ngofo ngi. O vo umai ka fo. Ngofo umai fa fo. Ka kia. Ia fa foi ele o nga inga fu si whakawha a fu i kamu whai ia bo kua fu i a kama so maka wai eu kere nga umakule nga kupulanga so grandfather eu so ki nga o le inis eu mako mga eu kausonga nga ila ikia leo kula i mangi kai i pi ula i fu nga le ngu uva i mea li i kure o le au kaure mea ele so nga filia o ele kua ele e kure ko o se wa inga mai mkangi olo ngi vai ka e pe o wingo lo ta normal ia yo lo faso kulanga fo i meu fonu e wa pe kusale kusale me lo dispute on i moswafa ia ma fanua oh yes se leia usale o le ngo tatu tofina mai o me to ti uma foi ka ku kai mi fa solo me fa na e o lai lo me en tai lo e wa sa un ni ka fa vai ka kongi me solo me quero ya pe ka ka di e se malo ka di e se malo ko ya o ka fa vai eu kam pe ko vai lo ko le no ka le fe ku ya ko e misi lo ka ko Kiro kupulanga le shomen. Que faça mo ko nga ngumo. Ora esa leia. O ka ko fa o que faça mo ko nga ngumo. Fa ku uso this is our last chance. Ko ko le feo na mangi o mako so fuangi ngi mako melo mako fa so ma. O ko o ko fa nga mo ko ngo me le fa sa mo nga ngo wa i le mala mala se me avale ku ri mala me fa malo si me de ia nga yo e ma ku ai nga fa fo ma fi si me ke fo ma fo ele foi ngo mai ia ka si me ka nga fa nga mo fiola i me o la ko kuanga fa sa le wingo le lengo swafa sa fa i me ia pa war me ka ko afo ni ka ko dia me loko fa kai pa mo la lo mo le ri ia o la lo mo le ri avia nga me fo ia me ia fa kai ki fa kai fo ari uma ma ko ka penga ko mo mori ma ko ka mai ko ko mori ma ko ka mai ko caro fai Ele foi ngofi. Tere taperanga tere foi tu pe alunas. Olo. Ia mare me ana le kolo ele fa pe kolo kapo ingar. Ele kolo kapo ingar. Oe. E fere me ai. O passe se. O me masania. E ver kala foi el ko ingar nga mai kua. Fa fiku un kolo fa masingo. Nga o kua ko vai da ko kolo fa varu kuro runga mar ko inga. Kangi fa masingo. Lau mai ale unga. O malia au ke malolo. O malia au ke fai inga. Ave ko fa masingo pe se a fa mai. O que ele le vai fa ka fa unga fa masingo. O le vai fa passe se sorgo. Ele fai ngo fi. Mai se o fai vo nai tangata i e tausia a inga.
Wa tausia inga tausia toi ma mea sina le aina au nei lo loa. Ia le ala o fa malo siro le mako sa wa. Yo ngara kiki fa le di ia. E le kiki fa le di mo le kiki ha ia. Ke no se sofa piko le kiki ale fa solo me so. Fa ku ia uso. O vai ia le fa kol mena o le kau le kau mi fa. O le wa kusi la lo ka ko ngor ka ko kaimi. Ia. Ka ko kaimi foni. O makua I fa pu lo ku e lu le fa e o me le o ka fio mi isu I di ko isi si pa fio lo le mi di moringa me le unga io fa mong io su di mong fa mong ko fa ko ile so fa fa foi fa ko fa mong nga ka ko ale foi fa ko lo ka ko wa o di ia le Se mana vale wati le uto rima minute on tale on le valu le nei tai au mai alfa ve fianga nei taro fa salong fa pc si to tali mai ia mo taro telefone pe a tale valu. To tali mai fa salong ngai mai au taro telefone on to fa salawina mai a ne vene zero se si va pongo telefone pe a tale fitu le tai au le se mana vale wati o fitu minute o te ai nei valu. Ia mana te foi le usul to tele o le tunu le ngata le au fai ngā ruenga o le au ngā lue. Mai se foi nei whana wa onga le ngata I Samoa nei ma Samoa lo mai moa mai tawha e fio le langi. Ai maro le usul tang nei tai au, maro se fo manuia? Ia, tai au manuia le sunga fonga por kalame, so alo. E me se foi le fionga mkua ia nasa. Ka fong ka pa e foi so ka koko ngu i ele li i le ua mwhaionga. Mau me foi le soifua lau leia au lua ka maa foi ole. Ya kungu ya me se fo yo le o la nga so ka ko kungu afkai le ri yo le upa ulkim Oi kalo la vale sa ola la foi le kui va ya so ke ya le upa ulkim fa su su e fo pa ale ulang fa le kongwan me ya fi yere ri yo le ua kali mai lava ma fo I mal kim yo ke lo foi le maluma so longa le le fo la nga so ka ko kungu I kui fia lo lang yo lo fa fonga mai ai ya me se foi so ka ko kungu Ja, ole vai se fai u nou you like. Ja, ole fai unga ia la sfalaile. Jo, la sfalaile. Mo kuso la skoa. Taro turi mata ia foi la wai pe o mele we ta to o swinga tele we nei vai temi. Ka o kuri maka ia fai unga ma singa mara maka ngor ma singa pe ar ka ur swau. Ja. Me anga. Jo e. Al pensingi. Al mele. Ele o fai ki lo ka valeri ole jam mai na ver traffic il ka ya. E ka wai le po. Sa ole le sole. Ole kalo fo ile inga li va senga malu a kai ka ko. Kai ka ko kai mi fai kai. Ia wai e kulo leo. Ia uma foi lo pole ile. Se ko lo va ai le pisi fio ka vale. Sa ole le. E kulo leo. Se uma lo pole. Ora o yer ka ka fa singo ala ile. I lungo au wala ka ka me la nga ka ko la lo foi nga yo ka ko lava pale pe pe fe me sa ka fa so foi lava yesu si I uso le nga a fia fo yo no le la fale ai nga male aka mala male i aka a fia o mai le a fia so fo si uso le o manga ia mara ku ma ku ala ver ka vale ka silken a fia o mai le traffic Sa ole le. So ka ngor sua wa. Ta le ia teng. So le masaule mea fufuanga al malo Empire Alert. I kulanga sua e kusa mele I le Queen Alert ia wale ta kak. I fai ki ari ola pe o kunga le ngafki al fe wa. O si e nunga ka o mo va o wa. Yo era ka un kapin si. Io ma ko la ka ngo si o ma ko ka mi al ni no le. Ia. E ngo va ia so le ngi mo e ngi ko le ngi mo e wa o pe fu me. Ia. Ia la ia le invoice. Ia la fa ka mo sengi ko. Ele sabe fazer me la Ele se me la me con cojar me. Pe ya le lui con kala que na so retain na foi nga lo ia. E foi senga lu nga pelea. Pe ya Esa o ia e fo ia tang. No nga finga maka kon ma go show mata ma ndua le tai. Ai pa lasi lo markim. Ava ma fio so fiva fo manu fo so. Fa fi kai le ni ma ko va nga mai le poter officer vai ta o le ono ma sina mun le al nino. Ja. Ma ku. Ja ho vera pola fia fi. Nga kimu fo. Ja. Fa fi Ja, kai. manga po. Manga po.
A o le mea la piko sini ma le leanga o le mea. Ko lia ua mo sau whakasi ngi le trai le. Ai sau ma le kua loa. Ko le ma fua ia ka sit fu. Kasi al fu. O le poti fo talo tau nei tau la sa o le malo sia tolo. Wa ma lo sia kua loa. Ia le ko fo lolo. Sa o ale ko sa o mo ko inga. O ka ko i ke mina i le kau e le e kingo o fu ma me fa ala ma i ka. Yo isi la le fu. Ya isi me fu i wa isi. Mango ngo tino e pe mango ya. E mango fu inga. Sa le. Ale o ka mango fu so le sa o ala so. Au fa ka ia sa pe sa o fo la o le na ve ai. Mo le fulu po le vai. Sa na ve ai. O la fo la ma se. Voilà on ma fo. Voilà, voilà. Sir ma io la ile na sa ale. Pero la io ai Michelle. Ai no ile na sa kwa i ku me Michelle la. Michelle. E o langu. Langu fo ye ma ave. Se langu lang wa i mai ya. O fu pam o fu. Ese kupe. O no mas. No misi mai. O vai tau atu le post stasi o tau si soi fua. O mea hoi la le tu alalo il tatu o tunu ui e malanga mai fafo. E rei fa atu saina atu ui e fafo ia Samoa. Tatu ui e lack of resources o le tau fau fau. E va mtala si teine ai e tau si soi fua i whanma i le whare o. Ina uaru atu stasi o li whanau i Samoa. O e rei fafo lalai o i Australia. Ia e pe e luaku, ia e se siaki ngala koe whai, e laku e le malie le loko. Ia ua viri long ko lua, viri o ko mai long ko lua, la lau mai le a, ma le a. Ka ulea ngai ngai ngā ruenga ngai kausoi fua. Ia e sa o e kausoi fua. E le, au ar whaku sa inga mai au skari e ngi a Samoa. A kou Samoa, isi kei mi e le ingi mea whai ngā ruenga, ai kau ma whai a ngai ka whai ngā ruenga. Improvisa. E oe. Arku o lalo foi nai tanu tangata i e malanga mai fafo. Appreciate se mea wa sau o le ngei Samoa. E rea mai le luxury life ngai ingi o sina mauskaria. E ka umpea mai a kako. Tal no i kulanga lea misia le fule le PR fule le iluma le reception. Wa o me kawinga wa i isi official. Wa kalaku kwa ke lea le impumi. La wa makan fight training. Yes, wa mo ke lea le impumi. O le winga o tala. E ke laku e se langa me le fight. Nga e laku ngau ki kilo mai a oi sa fa ka inga ke akula e no telefon. La kwa kula ke fongi. Ti alo, oi plan me ele pero como funga le la kusala ilo ala ignore o la kungo work fon. Very para e ia ngai tanga lungal malu. Que la ku e uma funga se ka ia ko sa wo ise ia ko fisidi mai apo o mga tin. Para it's really. E mai mau le si foi feau. O le mene o le customer service a Samoa. Ele o se me ka wa. Ele se me ka wa. O me ngai ma fo me upu fa alo. Kongo. Alo mai alo ako. Alo mai alo ako. Sa fa ngau me kongo ai. Kongo ai. Ele kau siringi ala lo fa si gomang. Io e. Ai e kupuro me fa pena. E a kangelo attitude. Ele va pena. Esa o ka ko ia fa pena. Ola me anga mai malo mai fa fo mo. Ba o ma ko i fai kara me so le anga lava le ku em ka ia ka. Very friendly people. Yeah. They feel so welcome. Ale o kung kako i kako ko i fai ka ku so manga i ta to watanga. E pe ko pa u ku ngale. E ma ko e kongo ainga. Lo ko kanga kai ro fale. Fio mai ya. Fio mai tara mai au. Kala mai au. Ya no la mo ka pe. Fio mai ya. Kala mai au. Ora you feel welcome po ngale Pe la ko le ki fa fo le ma fa nga e ka ries nga kai fa. Yeah. Mas se su me fa ngi.
Ioi, Super sa friendly. le. Lea le pole mai Ioi. Paulo hole le Yeah. lo le ke wa fo. E Ah, super friendly. Ah. Ora ele ka wa o. Le ka kuanga foi nga ya ka ko I officer ma al malo ma. Ele se me la ku ka alo I kala. Serve ka ngaka pe awako. Yep. We are your customers. And no matter what we are always right. Ya, e nga foi sa le ya, fo kuanga ku ku lalo. O se mea lava ia o ngā ia ka ngelo ka raka. Yeah. Mene ia ka koi kufu ngai. Ai ora ke me ke kai e palau vale. Palau vale nga. Palau vale ka wa. Sa foi lea. Agora vai país que me vou levar e melhor que cara am. Lá a área os campos que vem ficar lugar para. Como ali ngati klai ngal ulo. Ja, was sui fu. There's no room for that. Ke personal like Que personal ai fu. Me foi ngai me for my profession so ngai. Ia la ko ethics. Yes. Ka wanga serve al client. Ole professional. Ma en fa so. Yeah. Ko ko nga nga mo ka ka me fa. Ko ko ngi sa mo so le. Io ko ke me fo fa ko skusa. Ol valle foi la ka ngi. Sorry, you're not in Australia. This is Samoa. Ia le tasi na au nanga e tali se pai fo el to tele nei vai tau. Na e rim to vai tai tau soi fo ma. Kalo ngai po uma. Ia. Pare maki. Leo, fui mu. Fui mu. Yo. Immigration. Quarantine. Customs. Kaka kau me whainga luenga I serve le AA o ports. Ia wa kaka ia le ia le pora. Spa I vai o mai o shipping. Ele work uma ecosystem nga ole. Ol me fai uma nga luenga ka. Uma nga luenga kaka. Know your road. Know your road. Know your road. E muli a o tu ai fa urunga ma minista. Nga kongo. E pe o fofonga I o lumai. Lumai I frontis. Mene, ele fata wa fauma, ele o nanga le fai lumai. Ele vai mo lalo foisis. O fo ringa I o matanga luenga me le lumai. Va lele. E muria ia se whakatalanga I tu. O aku o overpaunga a vei whai me ka ngaka rei lumo le vale. E ki Le customer service. E ke no ni tang le wa e o kongo ni mele. E le ma whai ana suia ma fau taru tangata. Le winga o lau whamtalanga. O laia si la fia. E na o le luas furu tolu ana kilo. Ala e fu e ale umu. Ke ngā whiti e kolusfur. Ia, kolusfur ma le quantas. Quantas foi le kolusfur. Al mga ia la quantas en fein kolusfur en fein separate. Io. Whako le foi le education ala I mo kaka. PA. Whainga lua o kisi. Ala e si la fia tanu tangata. E ngā au le luas furu kolo au kilo le New Zealand kia ngua. Au le fuenga o le umu le fue. Mawarola ia le meanga ora il meanga ku sala la wala askamanga le asiang alo fami. Pero skama o penga le bayanga kilo. Le ala vengo o vinga ngai ku pio mo le vale. Le si foi le fa kuanga I sho ki ngā mai o Christchurch Lincoln. Tau su fongo mai fo I le fongo. E wa le vala I kongo le custom o le mefa Yusila. Wa wea. Mara mala fo. Nanga ia fo kuanga I kakanga kape avaku umu. Awol ko avaku I pusa umu. Sa oa. Pusa pusa umu le. Le ala inga kele lo kai me ke staki o leile. Ile me foi ngale siaki ia mo me o umu. Ai kango pack le umu ko le ko pa o se pin. Ai kango la ile wala wai lo ai para langi o custom show. E pa wale umu va o lu au para sami. Makalo mo he. Se va nga o ingi si me ese foi ngale. Ye o foi meio seafood. O ka o fuao isi ko inga. Al me just seafood. Na ia pack lang fo kuanga nga karaka. Pack ko la ko pa o le Sa foi pe fai le frozen. Ko ko kong ave. Akora e kau sefe o malo ko walu ke kuri. Al mele va ko le pusa umu. E ka ser kilo mai. E ka wanga sa kiri alo wan. Al me ala ko mala umu ko lo ko pa ore lo. Ngal declare o me ia le kongu I. E va ko I ke le al me fe me sa lo o ia lu I le straight. Mana ia. Ala so nga popole o I Christchurch. Ai se le ko nga ko pa funga le teng le kamale malo. Le kamalo.
Ia kusa o pusa umu al mea. Ia. Alang kala le mo I fe me waso lang fa ile mero le umu. A pese advertising foi ngan. But fa inkai ai vakulo o kilo kaso se usila. Ia, kasi kilo man. Mako foi kakire o Hawaii e pule ia e kako kamala o Hawaii pe vakuala pua ama mosa mo ave ai o wala foi kama yo. O Amerika ia kaule strict me yo. Oscar liam kwa strict man sila. Ola ka yo nga me fa mi se pe kan mungia kokwa e yo ka pingala. Ko ala ko ola ka ako. E mo ka vira ka ako ko e ngal me fa chocolate. O ke palangi. Ya, la mo ko ile mo ngi Mana ia fa tuanga. Ia. Kau kat le mera ave pusa Am fai ave ko la ko pa pe ave pin foi ngai. Ko e ko ngai la ko tikle o le mal parsami male. Ia. Al telefone o tangata fa foi e mai ia fa tuanga o ko mengi kalo. Io. E pe o le ka amu le lu au male ufi. E pe o ka mafanga pe a mana o te halu mo e. Ya wala o telefone ana mo e fa foi le tele o tau mafanga. Kalo le mo e o. Tau le ia. Ma ia roa ia ku makitina Sili e ko fa. Makitina sili. E o pe loa po I le wa pe wa fa sanga ele de fio foi pule afi. O le akinga ende fun fa vai le o ala fe mai o lako o finga lo tabli o le fa le o o mal valus fu le o to o kusa o lako ale polo ke kile le o fa o dia wa le se vai la E o Kenny. E o me ai o le vor me nga nga no ko I vai le mo ni no. Pro fo da fio ang. E ale ma ngai ara ko vai le sau le sau. Wa I ma ngai al ko finga le asi. E ko ma ki le fo pa I ala unha stui. E ala unha stui fa ka ia fo fai pule ngol ma ngai o le e le ko vai ko step le warehousing you see. Ngo winga fai le la linu sila e kilo pe Australia. Ai pare ngai ale kam finga. Ai le o tai. O ka mu konga le waku. E pe o le tele o le popo. O le popo la wa. E o pe o le market ai o le talo e pe o le malo afiki. Ingi sila. We can come finga ke kira. Ia e ka hore kalo le mo i kenchi Australia. Io le fo ia. Quale lei foi ia? E me si me kama commercial finga fam. Le fai palau. Ka malo exacta. Eu ka ko ore men pau ale kering faunga. E wai ai fuala inga I sili ia o la foa. La foa ma losia. E ke le vo kupe alu te tongi tanga to fainga. It's money worth spent. Ora ko e alu fai kangaka o le. Ko e o le kumalo ma kong. Au ke lo ma ngi se ko kom. Ko ngo fo me yo ka le ama ai le o e fai so ingi singa le file mo. It's something for your pure lack of reputation. Mala ngolo fo ia sili market ma. Yeah. O lesi na me fo lele wa tasi na me na matara no ali se te mi male taringa ya fiu ali fai e pe o la miti pe sanga dream e ila to fiu anga tu lo to ta fosi o se vai fo ile inu ka per fichi water wa le vai e ma kuol pure water nga sa mai ro pe ro wa o ka milo la ngia sa fa mai silly water No por me va fiu le fai class call que mi. Yo le anu como bafo. Yeah, why not? Wala ka mo. Silly water. Yeah, man ko afa sa pa lang ni silly. Yeah. O le top. Top water. Fresh water. Ya le wa maka ku ile mo le vai. Wa maka ku il marketing mo le vai. Ole winga winga fa ia le tivar mene assim. Yeah. O ngo ka iko. El mo ko me ka anga me va pe. Déjà que kiro, I really appreciate le fa ku le. Al ke mi ngi pe renka o me ka ukalo. E ma ko o sa vai. O kilo ka ko fama se sa vai. Ole afa. Sa o. Okay. Ko kilo la usolo boy. Sa ma ko foi fa so ale ka ke la ko mo ka ngo la ko mo o ngo le foi ka waru la ka ye face tu. E ko kilo Pero la ko foi ele fa pe na le ko fing mo manga. Pero le fa ia ngai pukalo.
For consumption. Yeah. Ili ko Subsistence. not for yes. Subsistence, not for Ili commercial. ko commercialize me pa don mene. But Ia ava- fa melo mal kala family. Ia ku de ira. Ia ngofo fer bo imselen kurusa. Exact. Ti so kala nga. Pa de manga ia yo me lu ia fo. Au telenga o sawa. Le ava. Ua o le lako priority o le wasui se mai. Sui se mai talo. E ki ke family. Ia nga fa si fio on fa mo mang. O le ngaluenga ki le kupe. Yeah. Le wa ilma me penga. Ai asa ki e poa. Yeah. Me Sa- penga. O la se lusi. E Ai ala le ava, kau le ai el poa. Ele ai. Ia wa le he mai wa mo fo kala Ia le mo ava isa wa truck. e mana ni vai ngiva. ni vai le sumu ke ai ele ava. Aku la le kala wa me kau ava kau ke le ing mo sa ava. Ava ne fa kale ava vo le menga lo ko fesili e kwai. La la le ngol ava o ver nga po ava sel seling. Ia makau dia foi lá ngol bea ngai kua mai. E kua mai. Ngol bea ngai. Kalau sa kon bea ngai. Ai ke lo, se vai ko lo kala le. Se vai ko lo kala le ya chai. Ai sa le ya chai. Al kala wa mai ava ale la ku ava ya ava mai ni Le se sila. mi ko lo kom talanga. Aka ko kala ngore kalo ya o le Bo lo fa ai ngore. la kala nasa. O leo fai ngore kalo, le te wingo nga ingo ese o kalo. Ia. Ah, o ye le ngume le lua. Ia. Ah, ngume le kolo kalo si yang ka mi yo kalo ngi we. Ah. Ai aka ko kalo ngore ava. E nga ore ava. Ai a o nga fola ava. Iyo. Ia, wa fa makala uma ngo ava. Iyo. Ai pela sa o ai. Ah. Ava pero la ko kosa ko nga ava. E ka ula ka visita. Ola ala ngi ngola ava nga Iya. ko. Ah, E ke ngo ava makala. La kasi. Singa ku ngasi. Ah. Makau dia ava le. Vale. Ia. Le ula man le pu. Ia, ole ava la a. Ole ava la nga. Ole ava la nga pesa ke me wala ava ngai mumu. Ah, avala au nga. Ole ava la au. Ai la aval pus. Ole ava la. Kaua si de te. Kaua. Makau dia foi kakukal. Kau bio kalu ngai pa wa kalu ngai ila asu ia o kalu Samoa kalu ngai ma kau dia ngole merenga kupu ngai ile lenga lenga koe ave uma kalu i fiti lenga koe fa fi swai mam te fa ngau merkele no mau kalu te fa ye ke o sa kalu polo bud Ia. o sa kalu fili o sa kalu fama singa o sa kalu mua o sa kalu kuskus ya fai fora le fin ngalo tenke fai se e fai se ava pus ya fai fora fa sua ile ava le ava ya fai se ava se ava Ora na le ngola ava. ora ava le ya o kele lava la aku Ah, okay. kusa le ngaka ngola fai le ava pa le makal ngo foi ma pingo fe ko ngafi si so fo ya di mal man ya la fa makala mai la nga wa ya wa ka ma fu me le ava mai ke ngona ava nga walu mai o i masala ka ko ya me kolu me ngar kolu po ava ka ko ya me ko kia o afi ko pera kama la nga e fu o mai nga ya saule so saule akalinga fu nga Yeah. afi kam ko ke le se fer ka Yeah. ma ka ni ko no son kai me le fu ava fa ya Ana mai sawa fu ma ka me Ah. ko ke le mar kupe awa kusa fa mes kam e sfudu kala nga ke fu nga ile aka ko mo ka bi ese ya ko mere Oh, okay. so nga kipi se ala ile aka fu ese ia ai fu ese na le mere ale na fa i do la ava nga ava makua nga i wa ai e o mai ai lunga i wa makua ako ala ava Fa uma. eu fa nga uma na nga ka yung ka sang i ma ka sang fa ai la o me la nga ko lu na va so eu o la ko fiki le fa de ai la o me ngo i makua Oh, o finga sa kara ava. wa lu o ka singa fa Yeah, oh. lima ka Mga sang iya la na sa. lu o kas para ko fa le sa fa le ko as ko nga i lo wa lu tu ia ma ni o lo ma ka Lima kau sanga masinga fa. Ono o ingala lua hai laksma lua fo. Pa se fur. Yo, e pa mai sa. ese lu ava Ma fa mai kai. ese lu ava Fa kai. E oi ngai. Ah, ola fa oi ngai ya fa ki kiri Tony. Ka mai ngoa. Tony ia la wa establish sa le fe lang masigi ngai vidi le ava. Ah. Le ke le fe lang sa Tony ma mai ava. o le mea le wa iai o ko kiki ako fu masingi Sa. al bariera wa le vo nga vai mai le au so wa nga mai le ko masingi mai fiti ka vo e le lua ya hema ka mo tum
Era o ivo isi masingi o lo kama mai la ko masingi nga pisi popela. Bili fa pe ia kam ka fo ia kama sa ora isa e maka mo la kulo sa vai. Ya kam. Ka so le fa fera nga me. Ya me le wari le mana ko me mai singa maka. Ya ko la fa ali me masingi ka. Mami ole uno kianga uno siliva. Uno fo le pe mo ma. Ta po fa pe Ko ia le fa me le pafa. Ia. Le pafa, kalai le uno pafa. Papu le uno. E do la le uno mo va, foi le vale loca avel. Ora fe mi kai vai design ai. Chef, fa ora uno pafa gara me esse ara uno camo le uno pafa. Ai vile le uno mo va le. Como o mia vai Tongi le como. Io so le vai le fe mi churi. Ai fi me vile mai o vai mai churi le o le ar. Para no vinga ngal kala. Ke le ka kwanga ka o shift mai le kalo Kalo mai. O le mato nu fo isa fune ua e tau leini se fai manga. I salwe le a tosi to se fulu tanga te fai manga. A o le tele fe ona i to ino le ava. Io kala le fo ya ka ko o le ava o le. O ma koulam kwa ola le lei ale ava. Wa i le lei ale ola le ava ya mako. Ja, en mo i fai lau kilo ya ka koi. Well, nothing compares to Fiji me kau avai market. Ken waku de market ki sole. Ia mako ia area ia au sabu. O sabu ale avai e o kanga kai kuri ia. Pela o fafinge in kia ma ingu ma le ava sole. Ia mai le lau kilo pe fia A le ma losi la le. Ma losi, Taisi to le ava fiki son. Ale pesta ki au konga le me ava mai mingi sila. Pa e voi. Mai le. E mai o wala fo ki kilo wal mele fa ola. Ia wal o me ngai la ka avan ku mo sole. Ka fa aku le Fiangeu pupu ava oie. Sole me Ka le pupu pole pue ava. Pue ava. Fiangeu pue ava oie. Enga se 20. Ai. O sole ka ma fo. O ka sara mo. Ia. Ma ka mi o le ka ko me ale ula ka mai. Me seli. O uma fa singa ele ko la wele sa mo. Mi iri ora se ava ya u ko. Yo nga ko pu e ka se ni kama ka ri. Se me kamala nga fa se ya o ko sa mo. O ma lua ko sa nga pula la wala. O mo lo ko sa ve me le o la e o. E o ke ni wala ai la lo ku mas. A fa ya lua se fu. E o le kalango fa longo i se o kamanga se o anko mai se vai. Kolu ava. Kolu ava ko kia se furu afe. Kolu pu ava ko kia se furu afe. Era ngo fole calculate a Lo se fulu no se la wa. Lo se la wa. Fa se la. Nasa. Ale ma ngai fele mo ai ki kilo i tank matolo. I kai nga ia lo fa ngo so Kai. Ale imagine la makua i yo ka ko nga kai Tanga ole au. no excuse all lang ngi so angi wa mai ma ro. Sa oso. Ya ko nga o ile au va nga le mo so mai aka i os fa inga yo ko le ava. Ele mo voices. Sura o makua fa inga ma fo ka ma nga eri ko fi singa no. Fa ngo fi ya mo. Mana o ile me mo ngo fi easy man. Ole. Se mana vai wati leo te lusu mo me lutu le tale o le iva tano se atu ia ile pa ve fianga nem tano fa salon fa business to te mai fa wa wa ngo to tour mo klamo 685 morning show. To te mai tano fa salon leo to su tolo minuto o na tale o le iva nei tai o le fa talo fa mai le atu le tawa mai fiti. Ko matu. Me aku ya tawa. Ma no lus. Yo ni ko skui. Mele i watu ngar sa o mo ko so la po sa mo la filaf. Pe se mo wala filaf ia. Ya watu. O le vai so nei no vai to ile ta uaile po le nga fo ile le o mtanga wenga o le fatoanga ile tulanga fo le au mai o le hani ile tono le tatu o tunu o wale fa sa Ia. ia e ono tulai mai e ni fa mai fo ile lo to la pita i mai e mtanga wenga o fatoanga le tunu e fa sa to tapuna o mai hani o fa pe o le lo pe fo fenga mai hani an mission ale le nga so mo ngai Pol me ole fa ia ngai hani FM me o hani so mo ngai La ro pinga nga mai kon kuspa ia. ya Ro pinga nga mai kon kuspa ia. Ara va
ver misi ngale. Pa ua le me le vesi de si kasu. E o ai ko kuspa ia. Ya la o longi ani le ko. Ali ole fa ua lo to finga foi le la piriki ni nasa. Ole World Cup le a fo ki topa. La va to finga o nasa le nasa e ti ko e cultural ia cultural advisor ile fetu e lo ala po ko fa au la po ia wa nga foi mata no malo ia na fia fai malo fai mai o la ua como foi recommend ia fiu ka sanga ave ia le consula ia fata ia era foi ele ko ele mi singa ia e consula i kuila ia fata fata ia alu foi as kalonga ia lu fa consula ia sa wa Ia mangua le Oi foi ia fe menga lu kala o lo ia vo le o fai malo ia ki kali ko ngalo ia Magabi, ele mo fai ko sa ura lo fata. Ia sa. Le bo le. Magabi foi o fata o le fo ia la mempa ka pe for ke mi le sanga lu ia Australia. Mo ke mi foi le admin ya tank. ia Ya vara que le ngamalanga, ia que le vara suani foi dia. Ia o pe o life mempa nga o liki. Ia o tank. Ia o fata. Ale kuranga le ke karango mai ai le lo to finga ia se skem muli o ngi ia wa lo ke fa no le o lo ke fa no le ka malanga lo ia i le World Cup le ale au no e au nga alu lo ia ave au ya pan ka e le ala fo o lo fa no le ia o si kerenga ai fiu e fa como fai ngai ma fa vasinga ora com que eu lo ia le anga i no e fai se tiveram men i o me cão fai e van me falei ali o mal com aí ka fa uma me ia lá fa valeu o venir ali o mas sa ora ia são se se ia por isso que cara aqui ngai e van pouco lá eu a pero sunga tausa ai o tausa lá coach o coach o que me ako ia mas só vou mara fiu ele foi por a fiu ora olha o foi a ia a ule maris o ile na mafu na fa forma ele tá todo no ele foi lá uma sifit ele que minha e ora pisianga e kaudilium kausui kwa o le kumu o war ke mili ora i lo isi ele ai mas combine nga fai il longo no o yo nan manga ka fa i a se a ol ve me al World Cup le fa fon samo i mi ko inga ai ka o le wa si la ro o lo ia foi le sai le un la pi foi des que mia e mo ka vi for pon me pa ya lo ka vai ya le pira fon nga la ka wai ma foi o si la vai nga okay va ai ko le va so ke ngi ola pu e mai le story ale le loia o nga ko kapis ora la ngo fai ai sorry amu ia oi amu ia oi fa mama venga ile ko ngu ia ko cases mai e o ale la var kupe ko kogi ko kapis o kogi kalora ala tale lo to finga ia makabia la ngolewa e fisili le kulang ke lo ele ona ele o malaina e kulang ngala ngo makabia le usul makopule makabia ia ke o ele ko mo skala wa le usul sunga fa ya onga e makabia vola le sunga ya pichat ya ole sa assisteni le sunga ya sau so makabia ko ke vola ma ko mga yusola ia ole ele confirm ko ia ele kala de sunga fea o mo kulunga fa pena ia o merangi ia ole ala kakalo pulas ko pulas kakalo ale te ke mi foi ngi le afi le o kuku ia kipia na sa ola vea ai ia o que alu boqueria ai time show ia ai sa uma ole foi fa ngale ai sa o ia sa missionary ai fa pe isi me nga Awa. Ai esse meu, eu nem não vou te. Awa ngalo ya o nas.
Ia wanga mai loa ia le World Cup fo le. Ia o sa wala ia wa o tanga fai mai e kuris ko inga o salap. Tef. Ingi fa mau maunga. Ingi fa mau maunga. Le video. Le video. Ale vanga makala ngo ma le fionga le fai pule ali malanga sko kilang. O fa ku o la ko ngo nasa. Fai mai. O la sa fo kuang. Fa ku po la le ko ngo le fo fika sanga ku le vangole sa e nasa. A fai mai. Ia fo ia o fa longo a ye nga mo mai. Pa ko le ale winga la sa nga la o fionga le fai pule fai mai. O le vanga text mai tang. Ku li lo nasa. A ma pera o le tomo ko inga le kuri o telefon. Ia la ko vinga ia Maria ia. Ia wai o nga working. Kusai aku ia wale o le so lufu lima ma so o le so lufu lima ile so lufu war. Ia le mako tournament in Christchurch. Ke ko wale ile October. So lunga fa pe mo sin kaimi pe la se kula nga warele yo mai pe yo lunga winga fa pe e man weird tatu wa o le sa fa nga mo lunga semi final e fa ko o mon mako tu min nga so November yo le fumo mon pe passes ya le tournament yo le tournament le fetu le kof ma yo so tanga le fai ia warto sang fola e fai lai Vegas ia ula ia uye si de ya nga file mu ma le si mea si ka walu foi sa o kupe ia ni me ka singi o ai e whatever foi nga ki o ia liki ko ke liki o eu e pouco que vou foi pouco que liki la perform la ai mankua ia si ka kukaria pere fio me lupe o mau blisking ia fio ia blisking ja o ko fa o le blisking ja ni si ko fa sa ko fa me le no ma fongo pe ka un mai ile ale me le ki ko ia ma ka ngo ia foi na interview ni le con kala que media ma foi na interview e wale va foi le fa lua ia tai fu se kuli me no TV e kuli qualche interview Taro si hoi fai wa alum fa na sa mo talo ma Commonwealth o maka ku ka longa si me o Holland ia kingi sore ku in ka yo decision of fight ai le ia ka mo sang mo ma lua ka ko kingi so decision so ma ro Mauritius na na e ka si ero so ya tino ya Mary oi si panga tino i le ala nga ia ku si ia wa le nga finalista ia Ato farua e me soi au si ma le te mo fainga John Tafisol sa au sor pina si diva fa se 4 kgs lena é sei marga kare nga pinga ulu vai com fainga ga me ki de talvo ia ngai ka me ki vo ie swimming oi ka longa ra ave al ma ngai or ka ko team lo que vai a cola o ave o ka me ki kala vo sa sa la le expose lunga le level pio mai lo mal confidence foi le te lele tulanga pe na ia pois si le vai ko e Hawaii ska ko ka fusu olimpika leva le fesi mai ia pelonge ale i fa ka kasi si ia le fesi mai le fiong al fam singo ya la ulu se fesi pe o kulika ika e fa mon mon era kulio e mer fam singo pe vai le que sa ai Taru fa kule kamaya ia ma kua wangi ngalo ya o lua falpenga lenga fai e le fiong al fam singo lo tang ma lo nas o le fiong al fam singo fai e ia va pe o la fai e fam singo se me ma wolunga ia fa kai do fiong al fam singo ko se kupi ia wa pi ko finga le shuma po ia taf
Yo ko ia ka ku ia mari fu ko nga fu le do ia wingo. Ai ke me sa fa me ko inga so le dunga do le sa o ko finga o mame le. Oi oi. Ma malu. Wa. Si mo le ko fa le ko lo so ka mare o kudang. Foi eu fora pelo moquinho, e cali e quando fez e pe sai mai va kulangi le il calore che mi lo capi l'almanaccio almanaccio me la spend $1 ma $1 million Manuel lo fai va ne so na sama lo tag Ai, alo, kai so i ka fonga so ka ko ku, mo ia foi fai so ka ko ku, ka kai le sia, mi so ko ai ka ma ki nga ma ku. Ia o lava foi fanga. Ka lava le ri ia, fa penga nga. Mua foi ka ko savaringa, ka ko savali foi ngi va yaso, ia me se foi la nga ku le fai un masinga. O pero nga nga le ia ki ka ko le ngo, ia, nga fa lo ana fa kai. Ja, o taulunga al programa le 685 morning show le nei tai alfa tai tele mai mo man fa forma il tado nu 685 ponga tao le ono le tao fa so i foi